Hei hi akas fani aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya. School Education Minister Dr. Valat Hanan zirnatim so nan zirtir tu in semram na semrul mek zelani a sarkar zena inti changton chu mihar sa zakta trampuina ni thua soi. Sabla Minister Pobilas Hanzavan Mizoram chu lirhinga wanga chena thlen pal thena mun atama wangin in sakna ro chu mithiam te don anga tlin pha ka tulati. US le Iran in kara in ebna boruak sang chole meka wangin India chon Asia khotlang lam thil thleng uluk te kana vilreng FIFA World Cup san som hepro semi final in khel ani zan Khan Spain in 2-0 in France an ne School Education Minister Dr. Valat Hanan zirnat imaso nan zirtir tu in siam remle semrol mek zelani ti soin sarkar zirna inti changkun chu mihar sa jok te tanpuina ani thua soi Nimin Khan School Education Minister Dr. Valat Hanan Sports Minister Pulal Ngilova Marte chuan Government dor pe veng thar middle school to in trangkai zo ka manin I theinan sports school a theidan turin NFA heta hian education minister Dr. Valkhana chuan sarkar zena inti changtun chhomek ani ti soin zirna ti mason turin zirtir tu semrol mek ani ti a zirna mason a nget om theinan zirtir tu tele khotlang hruai tu te tho pui a somani minister pal hngilova mar point hu soin zirna la infiamna kalkoptir chu National Education Policy NEP sangni somni thil tumpoi mota kaneti a government dor pe veng thar middle school chu zirlai an etlema wangin a building area chu sports nena kaikopin sports school atan siam ni se ti chu khotlang hruai tu ten rel ho to ni a sports discipline thanbi ka in khel thiam ten an zirlai balhalova in fiamna man son thenan sports school chu siam tumani thule zirtir tu umsale sports discipline a zirtir tu thiam berberten zirlai te an zirtir tur thua soini Hesoi hona hian Sub-Divisional Education Officer Pikerlin Rinthanpui Government dor pe veng thar middle school zirtir tu tele dor pe veng thar YML local council hruai tu te antel ani Government dor pe veng thar middle school a hian tun academic session a zirlai somni pathuman oma pol nga a zirlai pathum pol rugne pol sere zirlai paseri vele pol riata zirlai paruk an om ani Norway ya India Ambassador H.E. Gloria Gangte chuan Christensen huna India khola tu sang te akom India Ambassador le India mi de income na hian impum khana thazok India namzerang ro puizia pho chona le India ram ro puina sang a pho langa no pongte le zirlai te po ambassador hian komin an thiam thil sang an entira India namtana an mathli sang te an soi howani Ambassador Gloria Gangte hi Christensen huna India mi te mu hian India khola tu impo tlana thatak semin thang thalom ze turten tan entira thatak asiam ani Supply Minister Pobila Chansavan Mizoram chu lirhinga wanga chena thlenpal theina mun atama wangin in sakna rot chu mithiam te don anga tlin pha ka tulati nimin apisa a Mizoram rot size linglo zor trin ti top dan tur chungchang sai hona het hui soya Mizoram chu lirhinga wanga chena thlen theina mun tam tak om ti soin in sakna rot man chu alenzong ari zong le achak lama mithiam te don ang atling phatura ni ti a rot size linglo hanga in sak chu ahim lo tak zetani atibok meeting chon malak dan tur kong sang relin iron rod zor tu company te hena rot size dik chau Mizorama ronlu tura shetin le vau khana je ka pek ni senti a BIS te nena thona ti chakni se Mizorama rot size dik lo zor tele chutiang ti tura malatu te zong chuak tura chakta ka malak ni se tinan rela shetin ti so no ti lu te chu rot zor anni emo rot company ni emo anchunga shemna lek ngei ni se ti inan rela mi puite point rot man tom ringot lovin rot size dik leina chang shia se ti in malak na turo manna an siam ani meiseno pangte ta na ham thana tur project thai choni nu chanimin khan sership district a honani beti bachao beti badao flagship noya women and child development department le Mizoram postal division trangkop malak na meiseno pang ma khongai to na project thai choni nu chu kon PVC hola sership district ka kalpui to nimin khan honani a sership district Women and Child Development District Program Officer Pilal Thamoni ro khum chon project chu mechano pang abikin zirlai no pangte ta na poimo thu soin hemi mang hian mechano pangten ma hun du om tak an nge be se thu soya he project manga zirlai mechano pang sum lo khol sak chu nakin zela zirna sang jok an zir huna puitu thatak ani don thu soi bokani project ming thai chonu nu ti hi mizo thon thu ma rong le bing tai tu kite atangala kani a he project hian mesino pangte malam atan sumda saka an zirna le malam hun thlenga an tan atangkai turani thu anu le pate hre tir chon tu mani a he project a hin thasom chungin kumsom hnoiram mesino pang
sangli le somnga te SSY scheme mantir mantum ani thu tarlan ani bok HNVT department noya satalna slaughterhouse pania chorolin thatin ran zarukvel talzi ang ani bong tal antamber Nimin Khan State Veterinary Polyclinic Hospital Conference Hall khatla HNVT department ne ICAR NMRI Hyderabad tangkop chon satal tu de tan thiang hlim taka satal dan ne manman zo ka shal the dan tur inzirtir nan bot saya veterinary officer Dr. Michael Villerin zola chon aizol khopuya slaughterhouse pania thatin ran zarukvel tal thinani thuasoi ani kan correspondent report ngai thang Vet officer Dr. Michael Villerin zola chon molpia robong pon de da slaughterhouse min thu ase slaughterhouse mong tur hian satal tu te chu anin zialo atu tu sein tu na hian molpia satal tu min subli pore lo de ta min pore de zirluta ni kun dan som vel pa ka engineer zak tu rin se tu zana ra sem vel ta ani thri atia bong tal tam darin sel lo tu an ta fin tu le ho ro chu an tam no lo tu sei ran ta tu in zo lo tu te tv an de in fin ni ya tu ve lo tu che je lo thei ani tu te ran te po ase sel din min an dikin ase sel lo de chu ti re la sa le ka hi bi bo pa na mu na an tu thin tu te sei bok training a hian aizola sa zuar le ran ta tu mi som hu an te ani doni lo rin chana akaswani news aizola Khozol police station Nimin Khan Champhaya tanga aizol lampan ecoven pakhata reng roi lo thanem takan man Khozol tuisin phai police check gate duty te chuan Nimin Khan Champhaya tanga aizol lampan ecoven chu umzuin tui chang leibula annang chinga police man main driver namdang ero ram noi atlan se manani police ten ecoven chuang rin thiang hima kum somni pruk nei don ne lal fakuma kum somni Myanmar te kota tangin methamphetamine kg le gram za sari somni pathum le heroin gram samthum pakon man saka Khozol police station atu boy zelo ngal ni in nimin ve khan ko turin champhaya shuayan ni Manipura kuki le nagat in kara in muthiam lona thleng me ka ko ran shroi tu ten in rem na om theinan man na don Nimin Khan Mizoram ko ran shroi tu the committee MKHC le Nagaland Joint Christian Forum chuan Manipura kuki le nagat in kara in rem na om theinan malakwan rela Akaswani news aizol zon changin MKHC shroi tu the chuan Manipura kuki le nagat in kara in rem naam the nana mala turin Manipur le Nagaland atangin ngen andon thun soya ngen andon angin Manipur le Nagaland atang ko shoi tu ten anin kom thule neutral taka Mizoram le Nagaland atanga ko shoi tu ten atulanga malak anrel thun soya malak dan tur chu langai to le turani thuan soi bok ani Pachunga University College NSS unit chu Nimin Khan Civil Hospital aizol tan thisen unit za songa paritan pe blood donation camp hi AVBD ngen anga hoi hotani PUC seminar hola boseni in Aizol Civil Hospital Blood Center thokten kalchirin tisinan la zilai mi paza pathum le mechia somnga panga ten tisinan pe ani MZU hoi college and kaliam ta July ni som khan academic session sani som ni program pasiritan class antana Aizol Civil Hospital Blood Center tisen anma mona sana wangin AVBD ngen na angin PUC hen blood donation camp an bose ngalani AVBD chon tu nai hen Civil Hospital Aizol Blood Bank ka tisen pe khom sa amamo tu damloten anlak met hetur atamlo hleti an soya blood donation camp warzel tu rin pol chang chang nge na lian thamlo de zok po donation camp warzel tul thu soil mi mal ang po tisen pe warthar zel turin Mizoram puitan som ani chanchin thar hi Akaswani aizol tanga pon ani voin chan hudan ni lechan ve chanchin thari pon ani ang US le Iran in kara in ipna boruak sang sole meka wangin India zone Asia ko thanglam thil thang ulok takina vil ranga Nimina New Delhi Tanjumi te komin Union Ministry of External Affairs thupung tu randir jai sultan Strait of Hormuz zalen ne him taka veiwa thei chu India du berani thu soi ani Strait of Hormuz India long pani ben ni chu India chuna takin dem thu soya ponto angin MT Al-Baya le MT Mombasa long chu Nimin Khan Strait of Hormuz hian beni hete thlang wang hi New Delhi Iran Embassy Deputy Chief of Mission chu External Affairs Ministry chun akau ngala Iran palai hian hian thil thleng andem thu sarkar hodu de chon an hri ani longpan hi hian thoktu mi somli porok amin anjinga somthum chu India mi ni mi pakhata thipa ka midang angem sa tin liaman tuar ani FIFA World Cup sangni somni porok semi final in khela ni zan Khan Spain in 2-0 in France in final and loot Spain tan hian Mikel Oyarzabal chuan minute somni panhina penalty mangin goal ma sa thuna Minute somnga pakona Spain tan Pedro Porro jon goal hina thun le ani kumsang ni som World Cup an champion nuwa Spain in final anu le masakperani final a zanin dar som panil chan vein khel tur England ne Argentina in khela chak zok antum don ani
chanchin thar chair ti top na tlang pui School Education Minister Dr. Valal Khanan zirna ti mason nan zirtir tu in Siem Rem le Siem Rol mek zela ni ti a sarkar zena inti changtun chu mihar sa jok te chanpuina ani thu soi Supply Minister Pobila Thanjovan Mizoram chu lir nginga wanga china thanpal thena mun atama wangin in chakna rot chu mithiam te don anga tlin phak tulati US le Iran in kara in ebna borok sang chole me ko wangin India chon Asia ko thlang lam thil thleng uluk takina vilreng FIFA World Cup sani son hebraki semi-final in khelani zan khan Spain in 2-0 France in final an lut chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani